Durante fulang neng, Departamento Oftalmologia, Hospital Nacional Guido Valadares, hal atendimento ba paciente rehunwalu, nebe konsulta matang, husi número ne, incluindo labarik atau senen ruanulu, mak problema matang. Chefe Departamento Oftalmologia, Hospital Nacional Guido Valadares, Doutora Julia Rosalina Cesar Magno, relata informação ne, ba jornalista Sira, ia kenar fating Hospital Nacional Guido Valadares, bidau quinta lorong ne, fulang agosto tinang ne. Doutora Julia Rosalina Hatete, basia badados, nebemak Departamento Oftalmologia, resista, atende ba paciente problema matang, husi janeiro tozinho, hamuntu rehunwalu, husi número ne, inclui ona, labarik atau senen ruanulu, maka suruh problema matang. Nia afirma, paciente adulto sirane, konsulta matang ne, maioria afeta barakliu, matang katarak, presbiopia, ou basic lamos, também idade, balum, diabetes, retinopatia, deve causar o sirang midar. Quanto o paciente labarik sira, confirmado o problema, matang, também reflective error miopia, kaharedok lamos, dry eye, kamatang marang de repente, e dane impacto si lorong, usa telefone ho duração nebenaro, ia mostrar uma ia matang. Tuir Julia Rosalina, caso sirane bele prevene, é importante check up, para hare sirane matang, labarik sira, cuidar entre tinan 5, to tinan salur singhar, unemos ba ema adulterio sira, tinan salur sinsia baleteng. Durante fulan janeiro de 2026, né? Kami ihane registra paciente sera lebih makamai, total paciente cada lorong ida, bele aku 75 to 120 pacientes, né? Lorong ida. Sira mai ho problema mata lebih makoyoin, maybe iha labarik, iha mos emapuat fe katuas iha yeli lilaran, iha mos paciente sera lebih makamai si distrito. Agora, paciente ne bem mais o caso amoras mata ne bem barak liu, quando ia ferir que catua sira, então sira mais se hare o problema matan do, barak liu ia mata do, hare ia problema vai do e depois no moço basic. Quando problema o basic difícil atu hare atu le, e dane ame dehne physiological changes ya, considerada normal, também idade. Ema de 40 anos valete, me cara que corre tem que usar óculos, precisa óculos, né? Precisa óculos para ajudar a ser esse. Agora, quando ia problema redo, ia ferir catuasira, barakli ame boleh catarata, ya catarata. Catarata de causa né também idade, mas bem velemos, ia causa cedo. Nessa moras diabetes mos, bele for complicação vai mata, ainda bele heta katarak ou complicação celular. Emane bele usa iha emur baru que usa e tempo naro, também precisa do ne, ainda nemos bele for impacto bahia, itene mata ngat karedok, ne bele causa katarak. Agora katarak ni sai mami halo ihane durante ne, katarak ni iha tipo yoe, depois niamos e nia graduação ne iha. Iha ne bemak sei Ami bolu dihan se mild katarak ne, ami bele halo kuriji ho oklo. Kari ho oklo mak se bele hare mos, então ami advice era para usar oklo lai. E depois, maybe ami mos explica basira, sa counseling ba paciente sera kata oklo ne laos permanente. Oklo ne usa temporária de, também katarak ne processo ne lá na fati. Nia cada fulan nia aumenta ta. Barakli quando ia fulan tolo balete, katarak nemos aumenta, o plumos ni graduação se aumenta henaba. Jadi ne nanti ami fo observa paciente será cara usa óculos ou será cara la precisa usar óculos kali se beli hari. Mas bem quando katarak ne tuan nos ona, mai por exemplo hansa ami koko mak letra na bane, será hari letra primeiro de ou letra primeiro saber hari ona, será hari 5 fuan de ne ami counseling sira para diagnóstico hal operação, ya operação. Agora katarak ne bela acontece em mata nida velemos em mata roto. Quando em mata roto depende opção ne for fazer para o paciente. Kar mata los maul mata kar maul ne depende para paciente sira. Iha moras além de katarak iha problema mata problema selugmos o kulunya ne. Ya problema hari basic ne. Basic lahitan tambah idade, queremos barat. Ia mos moras ne bema relaciona o ramida
diabetes envolvente, diabetes retinopathy. E daremos, e o número né, começa a aumentar, agora, e a lavar exira, baraclio, nia causa na fati na dia trauma. Trauma ni kalau kali Maria uma ka escola ka udah lalu melalui lapis ka air uma só sira e daremos iya. Agora, sira íamos e problema agora no números começa a asco problema mata na barriga vai de novo mata bem sai hari la posta de mata na sana e daremos iya. Jadi quando ni tem sintomas na sana impacto mos ba ni mata na hari badongnya. Quando koko oklu siramos ia problema di angkata de miopia ni ela vai ser número aumenta ya. Agora ni husi miopia uluk masa kuliah na kata ni kebiasaan gao toma ni debe agora lagi treine boto do ho telefone la vai ser tu dia husi bebê fulang yang balik sampai to la vai sekolah sen o telefone idane foi impacto teve sebagai la vai ser mata ya liu sapa aproveito a oportunidade para termos ba ina nama sira ya uma ba sira malu sira ne bema ki heli ho la vai uan ne bema seki idane bema bosta toma na usa telefone dia liu evita idane ya evita disciplina la bahar la vai ser disciplina usa telefone quando precisa. Quando la plagere de hadia con telefone, tomamos o telefone. Ini impacto nene ba oi ne la dia para varicida. Paciente total iha paciente ne iha 8.000 Itália, pois janeiro to iha julho. Agora caso da lebe makbarak ni iha la varicida problema oculone sira ihane quase 600 Itália. Ne bala barighe. Ia la barighe. Quando ia uma boa sira ne tujuh lebih ya. Sim. Ya. Ya agora ba ia katarak nemos número as pusi fulan janeiro to ia fulan julho idane ia detecta ami data dados yang memang kami ihane quase 800 pacientes, 800 Itália. Ne va a ser catarata. Agora la baric katarak ne menos della rumah ia fulanida mi benehetan paciente rumah katolo di tercera. Maybe quando ia la baric nia ema de hanjara ni ia la baric maybe idane for perigo bahia caso ida deve mak menos maybe ni impacto ni buat le. Quando ida caso ida deve mak barak bai bai jahetan tambah ema buat cerca hatene na. Ane sila lori direita mai dia quando ela operação dia maybe ida la baric se problema makila ne. Quando ia matan muting ia dapat katarak ni jadi bele foi impacto e condição mata na me bolo bilang ambliopia ne condição mata ne be que perigo tetem sira barik sira quando ia batruma fital me sa ne mata na takatia sira la bele hari normal ne nanti futuro depois la base tinang lima ba oi senia mata ne sia sa ne hele atau dia koko okluan samas sila resolve bat barak ida ne no perigo ia la barik sira jadi kalau nasi ina nama sira makhare nota ia la base bosta deut mata na sa ne mata bem sai quando hari basic mos hari dok lah heta se precisa betul basic para hari costa and squeeze harus ne mata ne kota se ne foi bele hari ida ne nia sinai siga que se fode la bari ne problema mata Sim. Ia Fatin Hanesan, paciente matang husi município Lauteng, Claudino Bovida, reforça. Ia semana kotuk, nia hala consulta ia centro matang niang, tamba matang hari rai lamos. Tamba ne, nia hakat ba centro matang HNGV, ia quarta lorong 5, fula agosto, hala operação no ia lorong neng, fula agosto, bafalo recore, no koko hare letra mos. Baru dia 27 tahun ini, matang suai, matang los ini, kau hari rai lamos lah. Depois a roca betul takat yang matang suai karu ini, kau lete temu saulah ini, depois dia turun menima nolem saulah itu, antau sudah promete lorong bahau,
umay fali ia dia sing kursi na kursi kopera winda gesang may fali asai tiap desa buat ni pinok tak hau ni mata ni sempre ba hari rai mo slow si depois mo so tu letra mo sa leho keda Agora senti condição não já. agora senti desa ini hau de te doutor mo sa nesa hau dian de matlarang hanesan de desa ladu lemoras lah ya may biasa de mata din masih susulingan ada dokter hatan mas diangkat tak mata din lah ya buat tidak usida si muhai muruk mutia bangira mutu ai muruk ni entau mata din bel marah Sim. Durante nih tiu konsulta mata nih poin mainnya kah biasa main. Aku yang mai dalai dah Si município nih be. si município Los Palos posto administrativo Lauke. Reportagem Gilberto dos Santos, Televisão Timor Post.